Hvala, Brigita, za tale uvod. Zdaj pa nadaljujem jaz v hibridnem balkanskem jeziku. Dobro jutro, džezeri, za početek. Juče sam dobila naziv broj 1, koji ste čitali Alan Forda, znate ko je to. Ja mislim da mi je bio to jaki poklon. Ne znam da ću ovo da ustvarim ovdje kod ove prezentacije, ali ipak nadam se da će biti zanimljivo. Barem za one zemlje koje nisu slovenske, jer naša publika to je već čula. Sad se mičemo ovdje da ćemo biti malo više formalni. Tako, radili smo s OECD-em 3 godine. Prva faza skill strategy, ja ću upotrebljavati ovaj jezik jer će biti vrlo jednostavnije. 3 godine, prva faza i druga faza. Što se tiče financija, 80% financirala nam Europska unija, tako da možda će biti to na neki način i motiv za vas. Ali u prvoj fazi gledali smo šta se zbiva oko vještina u Sloveniji, oko skillsa. OECD-ova definicija je malo širija, što znači da u skillsi imamo sve. Znanje, vještine i ove, kako mi kažemo, odnosnu verziju, skratka kaže kognicija i sve ovo što ide uz to. Tako, za početak možda nekoliko splošnih ili generalnih stvari. Sad ova tehnika ima neke barijere, ne znam koje. Znači ne gre naprej. Kaj smo zdaj? A se, ne vem, kaj sem razgovoril. ICT. To je još uvijek. Ne, još uvijek postoji. Neke barijere kod ICT-a. Pomaga, če še enkrat zaženeš, veš? Ok. Tako samo malo širi okvir šta radi OECD. Znate koja je organizacija, to tako da neću da pričam oko toga, ali znate da se na neki način OECD bavi različitim istraživanjima. Onda pronašli se oko ovih istraživanja da države koje su članice na neki način ne znaju dobro da iskorištavaju ove sve moguće podatke koje dobimo kod istraživanja. To znači da ih ne upotrebljavamo u praksi. Pronašli su neko rješenje i to je proces skill strategy. Napravili su metodologiju i uz državama koji su se odlučili za ovaj proces, bila je i Slovenija između tih država, za sada ih je 13, a 3 su u procesu da počnu prvu fazu. Prva faza u stvari fokusirana je na dijagnostiku vještina koje su u državi. Mi smo imali u Sloveniji sreću da smo baš u sredini prve faze dobili rezultate PIAK-a. Tako da finalno poročilo prve faze bilo je u stvari na neki način sažetak podatka koje smo dobili u Sloveniji i sažetak različitih stališta, mnjenja, različitih ministarstva, stakeholdera i pomalo možda i lokalnih sredina. Tako možda samo da idemo kroz to. Prva je bila Norveška koja je otišla u prvu fazu. Oni su došli najdulje. Došli, tako se kaže, do 3. faze i napravili su norvešku strategiju sređivanja politike skillsa. Onda možda malo možemo usporediti se i sa Portugalskom. Portugalska također prešla i drugu fazu kao mi i sad su u fazi pripreme nacionalne strategije upismenjavanja. I oboje države imale su neki skup koji organizira OECD sa državom koja je gostitelj. Prvi Skill Summit bio u Bergenu 2016. svake 2 godine i onda u stvari organiziraju ovaj skup. Onda bio u Portu 2016, 2020
gostimo Skill Summit v Sloveniji. Sad smo pač v sredini nekih dogovaranja oko toga. Možda samo malo okvira oko dijagnostike. Metodologija OECD-a kaže da na neki način treba pogledati ugle, različite ugle i prvi ugao je razvoj vještina, na koji način to radi država. Drugi je aktivacija vještina i treći je upotrebljivanje, a na sredini imate čitav sistem oko skillsa. Tako da dijagnostika nam je tekla od 2015. krajem godine do 2017. U junu dobili smo konačni report. Možete ga slijediti na internetu, na stranima OECD-a. Tako samo stavite u Google neke ključne stvari, Skill Strategy OECD Slovenija, pa ćete dobiti ako vas više to zanima. Možda je ovo jako zanimljivo i važno da smo mi skupili 9 ministarstva i različite predstavnike različitih stakeholdera, kao komore, sindikati i tako dalje. A sa druge strane vidite direktorate kod OECD-a koji se bavi različitim politikama, istraživanja i tako dalje, različitih pojava koje se zbivaju na razini politika. Sad nekoliko, samo malo za okvir podatka iz PIAK-a i drugih istraživanja koji su važne za nas i za fokus politike koje radimo u Sloveniji. Prvo istraživanje iz, tamo vidite 400, kako vi kažete, 400.000, bravo. To mi je uvijek izazov ove cifre. To je broj ovih Slovenaca koji u stvari su na razini upismenjivanja 1 i 2. To znači da nemaju onih funkcionalnih znanja da može da funkcioniraju i u vlastitom životu, da ne kažem još o radnim mjestima i zapošljavanju. Onda sljedeći podatak je vezan na dostizanje obrazovne razine i na takozvano participaciju u lifelong learningu. Istraživanje kaže da, pa to nije u stvari nešto novo, ali ipak istraživanje kaže da oni koji imaju niže razine manje se uključivaju u različite oblike učenja, obrazovanja i tako dalje. Svi oni koji imaju više razine obrazovanja, u stvari na neki način motivacija za obrazivanje i učenje nije problem. A tada tamo dole imate 40%, to je dio odraslih u godinama 65 plus, da, do 2030. godine. To će biti populacija u Sloveniji. I to nam je izazov. Mi smo najstariji narod u Europi i 4. na svijetu. Tako da to nam je izazov jaki za sve politike, ne samo za politiku obrazovanja. I ovo je podatak za tehnologiju i automatizaciju koji se nam događa u praksi ekonomije i neke napoved. Anticipacija. Prognoze kažu. Hvala. Da do 2026. ćemo promijeniti u stvari neke načine produkcije i u stvari tehnologiju na radnim mjestima. Tako ovo su nam sve na neki način izazovi koje imamo u ekonomiji i u društvu. I to je nešto što je jako važno za Sloveniju, ja ne znam kako je kod vas, ali motivacija je nešto što je, i jučer smo o tome razgovarali, motivacija za učenje je nešto što je jako važno,
a podatki kod nas kažu i do 2007. da 46 Slovenaca u stvari nije bilo motivirano za bilo koje oblike učenja i obrazovanja, a više od toga ni ne žele. A sad, po zadnjim podatkima, situacija je ovakva. Tako da u stvari na neki način nismo napravili neki progres u generalnom. I one mjere koje je predstavila vođa sektora juče, u stvari ne dostigne dovoljno populacije. Mi smo na neki izračun tako na brzinu napravili i mislimo da tako tamo oko 10% onih ljudi, onih 400.000 kojim sam pričala prije, možemo da dostignemo s ovim mjerama, ali u stvari imamo još puno posla na tom polju da uradimo. Ovo možda samo je 9 izazova koje smo dobili iz dijagnostičke faze. Možda samo da vas posjetim na onu metodologiju. 3 ugla i u sredini vam je sistem vještina ili skillsa. Tako 9 izazova vezano tako na razvoj, aktivaciju kao na iskorištavanje vještina koje imamo u državi i onda na sistem. Odlučili smo da ne možemo u drugoj fazi da u stvari gledamo sve izazove i na neki način tražimo odgovore, tako da smo se fokusirali na sistem i odlučili smo da na neki način pogledamo kako nam ide governance, upravljanje ovih vještina u državi, to znači čitav sistem, i naravno fokusirali smo se na odraslu populaciju koje je i naše najviše pitanje. Tako da oko governance možda ne bi puno pričala, ali na neki način ovdje imamo neku shemu koja nam kaže da treba da kod governance pogledamo sve ugle, čitavu strukturu, ko sve su akteri u upravljanju i kakve su relacije između njima. To znači da imamo na neki način vertikalne veze, horizontalne i tamo do lokalne razine. I jako važno je da svi ovi akteri međusobno dobro se razumiju, govore isti jezik. Ako ga ne, onda imamo problem. A vi vjerojatno imate iskustva. Jučer smo slušali Bosnu i Hercegovinu, puno ministarstva, puno aktera, puno ljudi i komunikacija je nešto što kažemo da je veliki, veliki izazov. Tako da pogledali smo sve ove ugle, kao sam već kazala, 9 ministarstva. Na različitim skupovima i sve zajedno imali smo oko 100 predstavnika različitih aktera, to znači od ministarstva pa do stakeholdera i do lokalnih skupnosti. Ta nije baš balkanski, ta je slovenski, ok. Došli smo u drugu fazu, kao sam kazala, imali smo više ovih skupa. OECD je napravio i različite ispitnike, vprašalnike? Upitniki, bravo. Hvala. Fokusne grupe, tematske grupe i fokusirali smo se na različite ugle, kao sam vam već kazala, sistema upravljanja odraslih u državi. Tako da dobili smo na kraju 8 preporuka OECD-a. Stavili smo ih u 3 stebre i ove preporuke u stvari fokusirane su na ovo što trebamo da unaprijedimo u državi, što je ono što je najbitnije da ispravimo i koje aktere sve trebamo da uključimo, da ćemo postignuti neku bolju obliku upravljanja obrazovanja odraslih u državi. Tako smo se mi, samo za sad, za primjer ću kazati možda nekoliko o prvoj
prvoj preporuki koja je najvažnija i na neki način je sakup svih. To je priprema nacionalnog programa obrazovanja odraslih u Sloveniji. I tako i Slovenija na neki način po definiciji OECD-a na neki način ušla u proces treće faze. Mi ćemo i verovatno nastaviti nekoliko surađivanja u nekim oblikama s OECD-om, ali proces u Sloveniji već krenuo, jer jučer ste čuli da se nam zaključava opstojeći sadašnji nacionalni program i trebamo da dobijemo novog. To znači da ćemo sljedećeg imati od 2021. do 2030. godine. Ovdje smo dobili nekoliko napomena šta trebamo da ispravimo i neke stvari su vezane i na financiranje i onda kako treba da holistički pristupimo ka procesu surađivanja svih razina i na neki način da svaki od ovih razina ima odgovornost i da preuzima sve oblike i... da mi je pa beseda zmakala. Ok. Odgovornost ide. Dobro. Ok. Bravo. Hvala, Lilija. Ti si mi jezikovni ispravitelj. Super. I onda ciljevi u sadašnjem programu na neki način su fragmentirani i nisu vezani među sobom, što znači da imamo 9 ministarstva, različite mjere, ali za sad ove mjere nisu vezane jedna za drugo. Svako ministarstvo u stvari postavilo svoju viziju obrazovanja odraslih u nacionalni program, ali instrumente koje napravimo nisu vezani drugi za drugo. Na primjer, za sad imamo jednu mjeru kod našeg ministarstva i jako slična kod Ministarstva rada, ali struktura nacionalnog budžeta na neki način ne dozvoljava da bi bilo mnogo više jednostavnije da vežemo ove mjere sa ciljevima, aktivnostima i tako dalje, ako se razumemo. Ako će biti neko pitanje, možemo onda malo kasnije. Ove napomene vezane su u stvari na preporuke da trebamo da zajedno dizajniramo prioritetne naloge i cilje i onda i za različite razine obrazovanja i to znači i za neformalno učenje obrazovanja odraslih. Da u nacionalni program u stvari stavimo ne samo javna, ali i privatna sredstva. To su nam u stvari neke take vizionarske preporuke. Mi smo svjesni da nemoguće je da ovo sve u jednom mahu da uzmemo, ali ja sam svjesna da ćemo nešto od toga vjerojatno ispraviti, a ne Katja. Glavne aktivnosti koje trebamo da ispravimo je utvrđivanje partnershipa i partnerstva i mreženja između svih aktera i onda da na neki način fokusiramo se na indikatore, da ih usaglasimo, da ih sva ta ministarstva i stakeholderi razumiju na jednaki način i onda da preuzmemo svaki svoj dio. Lilija? Bravo. Za javna sredstva. To sam imala u Crnoj Gori, imala sam nekaj, ko mi je ovo pravio. Skratka, da sve ovo možemo postignuti, treba i da napravimo neki nadzor i onda da drugome proslijedimo kvalitetne informacije, to znači oko istraživanja i oko svega što se zbiva, oko vještina u državi. I onda capacity building, to znate, to ni na slovenačkom ne znam da prevodim pravo, v državnom organu.
To nam je jako važno jer na neki način znate da ministarstva rade kao u silosima i prave vlastite politike, a one se na neki način ne povezivaju i onda imamo ovakve izazove koje se nam stvaraju u društvu. I onda znači participacija svih stakeholdera, ovo svjesnost da sveživotno učenje je krovna prioritetna tema države i na kraju uvijek smo kod novca, treba na neki način usaglasiti ove putove novca u državi i povezivanja između različitih mjera. Tako, to bi bilo za sad. Hvala. Pitanja? Ne zgodi se prav pogosto, da predavatelj konča prej odlično, ima hvala lepa, kar pomeni, da je kar nekaj prostora za vas vprašanja. Izvolite. Pa evo, dobro jutro svima. Ja hoću da pohvalim Emu što je bila baš praktična, pa smo je dobro razumjeli svi. Hvala na tom trudu, naporu koji si uložila. I samo me interesuje na koji način mislite da ćete postići da od privatnika, od tih privatnih lica, provajdera i već ne znam, svih koji ulažu, možda i firmi, jel tako, preduzetnika, finansijska sredstva koja će oni da ulože. Kako ćete, kojim načinom doći do toga? Da li mislite da će oni baš da budu otvoreni za tu neku saradnju? Hvala. Hvala za pitanje. U stvari to nam je izazov. Mi smo sad u procesu, organizujemo različite aktivnosti sa različitim akterima i to je još jedno pitanje kojeg trebamo da na neki način usaglasimo. Da li ćemo u ovom programu za ovu periodu ili možda ćemo ovaj izazov proslijediti u sljedeći? To je jedno pitanje. A drugo, vezano na to kako bi usaglasili to sa poslodavačima i komorama i tako dalje. Oni su dio procesa i će biti s nama. I mi ćemo razgovarati o ovim bitnim pitanjima. Za sad nismo još došli do ove faze da otvorimo ovo pitanje. Za sad imali smo 2 ili 3 skupa. Prvi skup bio je vezan na osnovnu školu za odrasle i promjenu programa. Drugi bio je vezan generalno na otvaranje pitanja i prezentaciju šta se nam dogodilo u prošlim nacionalnim programima i šta u stvari su otvorena pitanja. Imali smo andragoški kolokvij fokusiran na to. Usporedno imamo različite prezentacije kod ekonomskog socijalnog saveza, onda državni svet, vijeće, ok. I još druge. Tako da to je to što se na neki način kaže capacity building, da usaglašivamo naša razumijevanja, što kaže preporuke, što imamo u državi i kako ćemo dalje. Tako da praksa u Europi kaže da postoji različitih cost sharing mehanizma gdje se na neki način sakupljaju javna i privatna sredstva. Na ovoj razini najviše praksa kaže da to su dogovori sa komorama i ministarstvima ili vladom koji ima javna sredstva u nadležnosti i u stvari nacionalne fokuse i ciljeve. Taka je praksa u tujini. Nema baš više puno toga, ali evropske države sve više i više sad na neki način idu prema strukturi nacionalnog budžeta na takav način da može se programsko i fokusirano na ciljeve države konstituirati i mjere. To znači da različite politike stavljaju novac fokusirano na prioritete. A sad smo mi na neki način na putu do toga. Da li će biti to sve koje je od preporuka, to ćemo vidjeti. A sljedeću godinu, tamo oko juna, će biti finalna verzija
nacionalnog programa za sljedeću periodu sređena, pa ćemo tada više možda kazati šta smo dostigli i šta nismo.